dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Kukilo Travel. Danas vam predstavljam jednog mladog osebujnog dečka koji je iz Hrvatske i živio u Škotskoj i Engleskoj. Danas ćemo pričati posebno o Škotskoj i saznaćete sve o toj zemlji, sve detalje i možda vam bude nešto zanimljivo za u budućnost. Pa, ajde da počnemo. Prije nego što krenemo, kliknite like, subscribe, šerujte i sve ono ostalo da ovaj kanal raste. Evo, šetamo na Marijanu. Pa Joško, reci nam par riječi o sebi, samo nemoj da ono, klasika, koliko imam godina, odakle sam, čime se bavim, broj cipela i tako. Reci nam, recimo, ne znam, koji su ti želje, snovi. Pozdrav svima, hvala tebi Valentina što si me gostila na svom kanalu. I drugi put, evo, lijeva od srca. Pozdrav svima koji gledaju. Zovem se Joško, živio sam u Škotskoj 3 godine, živio sam u Irskoj malo manje od godine dana. Sad sam tu u Hrvatskoj i glavni cilj u životu mi je da radim posao koji volim i da nastavim putovati. Recimo, Škotska je izašla iz Europske unije, tako mislim, Brexit se dogodio. Tako je. I kakva je sad situacija za bilo koga, pogotovo ljude sa Balkana, Hrvate, koji žele preseliti u Škotsku? Koji je sad proces, znaš možda? Da, situacija je jako komplicirana. Prije korone to je bila skroz druga stvar i prije Brexita. A sad treba samo zaući na otok, treba predočiti potvrdu da si cijepljen. Mislim čak da treba i karantena, da smo na crvenoj listi. A šta ako si cijepljen, imaš ti neke drugačije? Ako si cijepljen ne moraš Ništa znači. Ne moraš u nikakvu karantenu ići. Ne moraš plaćati smještaj u toj karanteni i 2 testa, mislim 2. i 8. dan. Ne, ako si cijepljen, ako dolaziš iz države koja je na crvenoj listi, možeš ići u svoj hotel ili ne znam, svoj privatni smještaj ako se vraćaš i tamo odradi neku izolaciju, možda tjedan dana. Treba li viza? To je veliki problem, zato što vjerovatno treba neka viza, neki dokument koji će ti omogućiti da pređeš granicu. Da. Dobro, to je sad malo iskompliciralo se. Jako, to se iskompliciralo do teških, do teške zbunjoze, to je jednostavno. Neki ljudi pričaju jedno, drugi ljudi pričaju drugo. Po mom nekom saznanju da je to da se treba imati neka viza za ući u Veliku Britaniju. A u principu mislim da je najbolje zar ne gledat na stranicama vlade i tako. Tako je, na gov.uk su dostupne sve informacije za turiste, za bilo koga. Tako da se tu još može pročešljati koga zanima. Zašto baš Škotska? Evo, pritičemo o Škotskoj jer si tamo živio duže nego Engleskoj, tako? Živio sam samo u Škotskoj. Samo u Škotskoj, onda izvini, dobro. Oprošten. Koliko dugo? 3 godine. Dobro, koji gradovi? Pa živio sam samo u Glasgowu. Dobro. Ali bio sam u Edinburgu i posjetio sam zapadni dio obale Škotske. Dunfermline i tako ti gradovi okolo. Dobro, a zašto baš Škotska od svih zemalja svijeta? Pa gledaj, dobro pitanje. Pa Škotska je bila blef. To je bilo odlučeno navrat na nos. Ja i tadašnja partnerica smo se vratili iz Irske nakon neuspjele epizode od malo više od pola godine. I gledali smo promijeniti neku sredinu. Engleska i Škotska su nam izgledale napeto. Da budem iskren, primarno smo tražili koliko će nam dugo trebati da dobijemo dokumente u Engleskoj i koliko da dobijemo dokumente u Škotskoj. Engleska tada je tražila oko 12 tjedana da se dobiju dokumenti i to je veliki problem jer si 12 tjedana na emergency taxu, znači država ti skida
oko 40% od plaće. To naravno nije dolazilo u obzir jer smo u Irskoj dokumente dobili prilično brzo, oko nekih 5 tjedana, možda čak i manje. I onda smo istraživali kako je u Škotskoj, škotski zakon je malo drugačiji i dokumenti se mogu dobiti poprilično brzo, nešto kao u Irskoj, otprilike 5 do 6 tjedana od prijave, tako da smo se odlučili otići u Škotsku, a prije nego smo otišli, prije nego smo donijeli konačnu odluku, mi smo, nakon što smo se vratili iz Irske u Hrvatsku, otišli smo tjedan dana u Edinburgh, jer nam se činilo to zanimljivo, ja. Kupili smo kartu, otišli smo tjedan dana u Edinburgh i to je bilo prekrasno iskustvo. I zadnji dan našeg putovanja odlučili smo otići, znači ne zadnji dan nego dan prije leta za Hrvatsku, odlučili smo ići u Glasgow. Bili smo tamo cijeli dan, svidilo nam se, ja. Taj uži centar grada, bilo je super. To je bilo to. I to je bilo to, rekli smo ako se budemo ikad vraćali gore na otok, to će biti Škotska, Glasgow. I onda smo tu sezonu odradili u Hrvatskoj. I ja jedan posao na drugi posao i istraživali prvo jug Engleske, zbog sunca, zbog turizma. A i onda smo na kraju odlučili da ćemo se otići testirati sa Škotskom. Primarno eto zbog tih dokumenata. Dobro, lakše je naravno. Naravno. A kako je bio taj početak? Mislim, koliko ste recimo uštedjeli, s kom ste otprilike svotom novca išli? Sigurno ste imali neku šteđevinu. Pa gledaj, za bilo kakav odlazak van kad ti treba ti love. Naravno ima ljudi koji idu na blef, koji idu sa 100-200 eura pa se snađu, ima i takvih. Ali mi smo bili odlučili malo pametnije pristupiti svemu tome. Je li bio težak taj početak? Snalaženje, traženje stana, posla, je li se lako uopće zaposliti tamo ili... Pa gledaj, jako je teško i treba ti neka doza ludosti te pozitivne da odeš na blef. Mi smo u Irsku otišli, imali smo neke već dogovorene stvari, ali ovako u Glasgow smo otišli na blef. Nismo znali nikoga, nismo znali ništa praktički. Sletili smo u Edinburgh, prespavali u nekom hostelu socijalnom i ujutro za Glasgow se zaputili. Teško je. Kad napraviš taj veliki korak, zbunjen si, nemaš pojma gdje ideš, ne znaš u šta se upuštaš. To u neku ruku može biti malo zastrašujuće za ljude. Ljudi se zbog tog straha, kad nakon 2-3 dana iskusiš svu tu klimu i to, većina ljudi se vrati. Ljudi misle da to nije za njih, ali jednostavno taj period treba izdržati. Izgurati na kraju krajeva, trebaš se u glavi postaviti za šta si došao. Gore si došao baš turistički, pa ajde malo ćemo tu koji tjedan pa ćemo šta bude. Mi smo planski išli, idemo gore, nešto ćemo napraviti, zaposlit ćemo se. Tako da to je primarni cilj. Znači sve ostali strahovi to ostavljaš sa strane i ideš trbukom za kruhom, glavom kroz zid, pa šta bude. Znači možda je to jedan od savjeta koji bi dao svima, ne samo za Škotsku, nego bilo gdje ljudima koji žele odseliti. Da jednostavno postave neke planove, ciljeve i da rade prema tome? Tako je, to je zreli pristup svemu tome, to je svakako pametnije napraviti nego ići na neki blef sa nešto malo para, nešto malo nadanja i onda udriti u zid realnosti i se vratiti kući razočarani. Je li Škotska ispunila tvoje očekivanje, je li te razočarala ili šokirala u neku ruku? Dakle, ja sam naravno sad nakon 3 godine i nešto kusur, sad kad pogledam nazad,
ispunila su mi se očekivanja, a to je da sam našao posao jako brzo, znači svega 5 dana, 6, Bravo. otkad smo sletili na aerodrom u Edinburgu. Je li u struci bilo ili ne, van struke? Nije, bilo je u turizmu. Dobro, ali si imao nekog iskustva. Tako je. Dobro. Jako brzo smo našli smještaj. Tako da, što se tiče te strane, apsolutno ispunjeno očekivanje. Naravno, kad se ti tamo asimiliraš, kad taj život postane neka kolotečina sa poslovima, sa plaćama, sa računima i samim tim životnim stilom, onda ti imaš opet neka malo veća očekivanja. Znači, naravno. očekivanja u smislu da budem sretan, da živim u okolini koja ispunjava neka moja očekivanja u smislu da je sigurno tu ostat dugoročno, planirati neku obitelj, planirati neki biznis. Svi ti jako važni detalji su na kraju krajeva bitni. Što se tiče te strane, nisu ispunjena moje očekivanja. Pa dobro, to valjda sve ovisi od osobe do osobe. Svaki Tako. ima svoje određene afinitete, gdje želi zasnovu obitelj, gdje želi provesti ostatak života ili još neki daljni period i slično. Tako je. Koje su prednosti življenja u Škotskoj, a koje su manje? Znači, što je to što ti nije ispunilo očekivanja, što ti se nije svidjelo, a što je to što ti je bilo odlično, što ti je bilo super, što recimo možda Hrvatska nema? Dakle, krenut ćemo sa pozitivnom stranom. Može, to je bolje. Dakle, ono što su mi se apsolutno ispunilo očekivanja, a što se na primjer razlikuje od Hrvatske, to je da se posao može naći jako, jako brzo. Ne treba ti nikakva diploma da nađeš posao. Pričamo li turizam, trgovina, koje sve grane ili većinu? Općenito, ne treba ti nikakav fakultet za tamo pronaći posao. Dobro. 90% poslova, kažemo, turizam, ugostiteljstvo, prodaja, te grane, apsolutno ti ne treba ništa. Ali ako pričamo već o malo ozbiljnijim poslovima tipa bankarstvo, Naravno. rad sa kompjuterima, znači programiranje, čak i neki zanati ti trebaju određenu dozu iskustva, neki certifikati za varenje, za struju, naravno. Ti poslovi ti trebaju, ali govorim za 99% poslova, znači turizam, ugostiteljstvo, prodaja, ne treba ti. Apsolutno, posao se može naći u bilo kojem trenutku. Svaki poslodavac, ako vidi da si na mjestu, znači da imaš neke radne navike, da si dobar u glavi, da nisi lijen, da nisi ne znam nija kakav, tebi će se omogućiti napredovanje, trening, obuka, sve što to radno mjesto od tebe očekuje. Poslodavac će uložiti u tebe i samim time dobit ćeš sve što tražiš od njih. Isto sam se jako iznenadio kod ljudi, dakle, jako dobro sam prihvaćen u radnoj sredini. Znači, dobro si se integrirao. Tako je, jako sam se dobro i brzo integrirao. Dakle, niko me nikad nije pitao koje je moje seksualno opredjeljenje, u koga vjerujem, kome se klanjam i te stvari koje su na ovim prostorima poprilično bitne nekim ljudima. Nikad nisam doživio neki rasizam, nikad me niko nije zaustavio na ulici i nekako neugodno iznenadio sa bilo kakvim upadicama. Zato što je cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo, a pogotovo Glasgow, jako izmiješana sredina. Mnogo nacionalnosti. Tako je, jako puno nacionalnosti, jako puno ljudi cirkulira kroz grad, tako da jednostavno i da žele biti rasisti, ne znam kakvi šovinisti, ne mogu to baš pokazati jer jednostavno takva je sredina i ljudi se prilagode svemu. Negativna razočaranja, naravno, kad ti stvoriš u glavi neki film da ćeš tu ostati dugoročno, onda kreneš primjećivati
te neke male sitne detalje koji su jako bitni za život. Dakle, sam grad, konkretno pričam o Glasgowu, ne znam kako je u drugim gradovima gdje žive naši ljudi, Aberdeen, Edinburgh i tako dalje. Ne znam kako je tamo, ali evo konkretno ćemo se zadržati na Glasgow. Ljudi su jako ponosni, malo ih više ego grebe. Jako su podijeljeni što se tiče vjere. Dakle, cijela Škotska, cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo je podijeljeno na protestante i katolike. Dakle, na trenutke sam se osjećao kao da se nisam maka iz Hrvatske. Znači, ipak je na prvu, na površini izgleda kao divno, tako krasno, onda kad malo uđeš dublje vidiš tako da je. to nije baš... Tako je, sve super, sve krasno. Nađeš stan i odlučiš se u glavi, aha, tu se osjećam kao doma, osjećam se slobodno, sad ću ja tu ostati dugoročno. Onda malo zagrebeš duže, malo ispod površine, onda vidiš neke stvari koje su ti jako presudne, hoćeš li ti nastaviti tu živjeti ili ćeš se premjestiti u neku drugu sredinu. Da. Kao što se desilo sa menom, ja sam se vratio u Hrvatsku. Kolegijalnost, kako gdje, po mom iskustvu nisu baš kolegijalni. Je to samo Škoti ili generalno društvo u Škotskoj? Društvo u Škotskoj generalno, moram generalizirati. Dobro, mislim ponekad... Da, mislim, realnost je, ne mogu ja sad ispričati ljudima da je sve super jer imam iskustva u tih par hotela u kojima sam radio, gdje sam bio super prihvaćen. Da. Ali moram generalizirati jer napredovanje neko u poslu jako teško. Pogotovo ako si jedini stranac u ekipi, jako teško. Sad kao da slušam moju situaciju u Nizozemskoj, isto sam promijenila dosta poslova i najčešće je bilo ugostiteljstvo. I isto je bilo tako stvar, sve ti u početku nešto obećaju, sve to izgleda divno, krasno, ideš na razne kurseve, družiš se, team building, bla bla i sad ti ideš tu nešto napredovat ili nešto želiš više, uvijek tu stoji par Nizozemaca ili u tvom slučaju par Škota i šta li već, koji te jednostavno malo te kao odguruju. Nije to ništa nekako da to se previše osjeti, da je to napadno, suptilno. Ali suptilno te guraju kao šta ti ovdje kao. I to sam i ja osjetila, mislim, stvarno je malo znam biti obeshrabljujuće i nekako te gura natrag i zapitaš se šta ja ovdje radim. Je, i to je jako bitno reći ljudima. Je. Šta trebaju očekivati. Sviđa mi se šta ljudi cijene rad. Ljudi jako cijene rad. Zašto? Zato što su Škoti, će malo zvučati grubo, ali Škoti nemaju baš urođene radne navike kao mi s ovih prostora. Mi smo svugdje, ja mislim, dosta dobro cijenjeni kao radnici u mnogim državama. Tako je, treba to reći, to nije umišljenost, sad mi smo najbolja nacija, najbolji smo, nego jednostavno je to tako. Dobra smo radna snaga. Zato što smo mi na ovim prostorima naučeni da treba raditi da bi se moglo pošteno zaraditi. Jedna od vrlo važnih stvari za mene je kako je društvo u kojem živim. Jako puno je narkomana, jako puno osoba koje su ovisne o svakakvim stvarima. To je tamo jako dobro prihvaćeno. Nije sramota po njihovim nekim viđenjima da se drogiraš na ulici, da te spašava hitna pomoć, da razbijaš izloge, da pljačkaš. Izvinim, da sam ispričala situaciju, mi je baš bila zanimljiva kad si rekao da si naišao da je hitna dolazila po jednog narkomana ili beskućnika, da su mu ljudi ubacivali novac u istom tom trenu. Tako je, dakle, kogod dođe u Glasgow, iskrcat će se na glavnom željezničkom kolodvoru koji se zove Central Station. I odmah po izlazu ćeš vidjeti beskućnike koji spavaju u vrećama za spavanje. Meni je to bio šok.
kad sam Dobro, došao tamo. u većini velikih gradova je to slično, samo što očito u nekim državama ima toga puno više. Ima, konkretno da se vratimo na tu priču, jedan dan sam se vraćao sa posla, mislim da je bila sredina tjedna, srida, četvrtak, tako negdje. Ja izađem kroz glavni izlaz i čovjeka spašavaju, neko se predozira i čovjeka spašavaju na ulici. I oko njega se skupila grupa ljudi i ubacivala mu je novac u onu njegovu kapicu što je ostavio na cesti da mu zaprosite. Znači njega spašava hitna pomoć, on se vjerojatno predozira 17. put taj tjedan i ljudi mu stavljaju novac u ono što koristi za prosvjed. To mi je nekako nevjerovatno. I čovjeka sam vidio nakon par dana opet na ulici, znači sistem ne radi ništa da to rješava. Niti je zaglavio u zatvoru, niti je ništa. Jednostavno, nebrojeno puta sam vidio da se dila na ulici, da se kesice vade na glavnoj ulici, kao nama Marmontova, tako nemaju glavnu tu ulicu Buchanan Street, gdje se otvoreno vade se vrećice, dila se, predozira se. A policija što? Jel kako sistem? Jel sistem uopće dobar? Jer po tome izgleda da sistem nije baš dobar, bar ne taj, jeli... Gledaj, tamo su droge jako znači cijela ta klima je jako liberalna. Znači ako te uhvate sa travom, ako nije neka veličina, pustit će te. Ako te uhvate sa heroinom, možda te privedu. Možda ako vide da si beskućnik, vjerojatno će te privest, pustit će te, malo po ruci će te opaliti, povući za ušiju, reći ne, nije to dobro, nemoj više i pustit će te bez ikakve velike robije, novčane kazne, ničega. To je ono što sam ja vidio. Možda u drugim gradovima drugčije, ako pričam konkretno za Glasgow. Jel znaš možda recimo neki krediti, ugovori, jel s te strane kao napredovanja kad uđeš u taj sistem, porezi, sve to dobro funkcionira? Jel onako ima neku perspektivu da bi ljudi mogli izgraditi neki život, da to na duže staze bi moglo funkcionirati dobro, da se može dobro živjeti, uštediti? Može se uštediti jako dobro, ali porez je postavljen tako da Englezi plaćaju manji porez nego Škoti. Konkretno, ako zarađuješ preko, na primjer, 2000 funti mjesečno, jedan ti je porez u Engleskoj i drugi ti je porez u Škotskoj. U Škotskoj ti je, mislim, 24-5% ti skidaju sa plaće, a u Engleskoj si na, mislim, 16%. Tako da je jako velika razlika i to je jedna od stvari što sam ja primijetio, smeta domaćim ljudima. Znači postoji ta neka vrsta netrpeljivosti zbog tih tako je, razlika. Tako je, svi prigovaraju što se tiče poreza i svi traže nekako načina da se taj porez manje plaća sa nekim rupicama u zakonu, nekim magijanjima naravno. Primijetio sam da je razdoblje prije korone i poslije korone nebo i zemlja. I cijene digle. Tako je, prije je bilo jako jednostavno naći nekretninu, a sad je Bože sačuva. Recimo, koliki su neke prosječne plaće, ako znaš otprilike, i neke cijene, recimo primjeri, ne znam, voda, pivo, hrana, javni prijevoz, smještaj. Dakle, minimalac u Škotskoj je 8 funti i 91 pence po satu. Aha, znači da po satu. To je državni minimalna satnica. A koliko se radi tjedno sati? Pa... Za puni ugovor kao? Puni ugovor ti je 37, a opet ovisi gdje radiš. Neki restoran će ti ponuditi 40 sati tjedno, neki hotel će ti ponuditi 37 sati tjedno, 35 do 40 sati tjedno, ne više od 48, to je zakonski. Ne smije se ići više od toga. Pretpostavljam da su nedjelje noćne više plaćene, ali tako to? Opet ovisi o poslodavcu. Aha, dobro. Na primjer, ja sam radio u njemačkom hotelu koji bi plaćao te stvari. Cijene, onako ne znam, smještaj, neki hrana,
javni prijevoz, taksi, što god. Pričamo sad o Glasgowu. Naravno. Znači, Glasgow ima jako veliki spektar cijena smještaja. Dakle, zapadni dio grada, West End, tu je veliko sveučilište koje je u istoj grupaciji sveučilišta sa Harvardom. Dakle, čim je to sveučilište u tom dijelu grada, naravno da će cijene biti malo povoljnije zbog studenata. Ima jako puno studentskih domova, pubova i svega ostaloga. Centar je vjerojatno skuplji. Tako je, znači zapadni dio grada, ajmo reći da se jednosoban stan može naći, dakle raspon je od 500 funti do nekih 1000 funti. Šta se ide više prema centru grada, to su cijene naravno skuplje. Ali šta rade u Glasgowu? Oni grade te housing associations, znači povoljne stambene blokove, stambena naselja, Dobro. tipa 5 ili više zgrada ili veliki blok od, ne znam, 100-tinjak stanova, i onda se tu može osoba ili par prijaviti i ako te odaberu po nekim njihovim kriterijima, znači moraš predočiti svoju Platu, karticu, koliko zarađuješ. Je to kao neka vrsta, socijalnog stana? Tako, ima i socijalnih stanova, ali ima i taj mid-range, dakle neki srednja klasa, tako je, gdje imaš neke uvjete kad se prijaviš i ako te odaberu platiš, ne znam, možda malo manju cijenu nego na zapadnom dijelu grada. Tipa mi smo plaćali 480 funti mjesečno i nekih 136 funti komunalija mjesečno. Režije, tako je, voda. Jel to misliš da je okej bilo? Pa mislim da je to jako dobra cijena. Dobro. Jer ako se ide u privatan smještaj, znači dogovara se u 4 oka sa stanodavcem, onda tu cijene mogu biti jako visoke. Govorimo o nekih 700 do preko 1000 funti mjesečno za centar grada. Istočni dio grada je malo zabačeniji i ljudi nemaju toliko platežnu moć u tom dijelu grada. Po statistikama, prosječan životni vijek osobe koja živi na West Endu Škota je, ne znam, 70 godina, a prosječan Škot koji živi na East Endu možda živi 50 nešto godina. Koliko razlika? Znači, udaljenost je pola sata vožnje, a 20 godina živiš kraće na jednom dijelu grada nego na drugom. Samim time grad ne ulaže puno u taj dio grada. Mada dosta ljudi i parova koji žele još više uštediti se sele na istočni dio grada jer su cijene malo jeftinije i život nije toliko skup. Nema veze ako živim 20 godina kraće, u redu je, kao uštedila sam. Tako je, tako da s te strane taj istočni dio grada dosta jeftiniji. Južni dio grada, znači preko rijeke Clyde, Shawlands, to je jako jedan lijepi dio koji ima puno parkova, puno igrališta. Skuplji, vjerojatno. Tako je, on je malo više poš, tako je, i pokušava se tu isto nešto sada graditi, neki fakulteti i tako dalje. A cijena ovako, ne znam, hrana, dakle, taksi, prijevoz javni? Da. Je li nešto mnogo velika razlika za razliku? Mnogo velika razlika od Hrvatske, cijena u Hrvatskoj? Iskreno, mislim da smo mi ovdje puno skuplji. Ozbiljno, wow. Ozbiljno, kažem da smo u nekim važnim stvarima govorimo. Čak i hrana ovako? Kruh, mlijeko, brašno, jaja, to je tamo puno jeftinije nego ovdje. Ali kakva je kvaliteta? Je li Hrvatska ima bolju kvalitetu te hrane, voća, povrća nego Škotska ili? Pa, iskreno rekao bi da Hrvatska ima tu veću kvalitetu. Zašto? Zato što se jako puno ulaže u domaće proizvode, u domaće OPG-ove. Da. Dakle, mi imamo taj luksuz da odemo na pazar
i odaberemo ono što nama paše. Tamo nema neki pazar. Tamo nema pazar zato što su sve pojeli trgovački lanci. Dakle, to je jako jedan veliki i ozbiljan monopol. Dobro. Dobro, ljudi uzgajaju, ne znam, brokule, borovnice, ali to je sve iz staklenika. Da. Tako da Nema ni sunca. nema ni sunca, tako da mislim može se naći svakakvog voća i papaja i manga. Ali uvozno. Ali to je sve uvozno, upitne kvalitete i čim ti to dolazi iz staklenika. Drugačije i Dobro je jeftinije nego ovdje, ali drugačiji okus i to se ne može baš uspoređivati. Kad smo već kod hrane i tih namirnica, koje ti je najdraže škotsko jelo? Imaju li Škoti kao neko nacionalno jelo? Dobro, smiješ se, znači. Dakle, čitao sam neka istraživanja da prosječna obitelj za kuhinjom provede 8 minuta dnevno. Znači samo van. Tako da, mislim, ima, ne znam, mince pie, znači mljeveno meso sa prekrivenim lisnatim, to se ubaci u pećnicu. To je kao njihovo jelo. Fish and chips. Znaš o čemu se radi? Znam, to sam jela u Londonu. Za ljude koji ne znaju, fish and chips je znači pomfri, a riba se ubaci u brašno, jaja, prezla ili krušne mrvice i ubaci se u fritezu da se to u onom predivnom ulju koje stalo, koje ko zna koliko stoji dovrši, jel? I to je kao neki fish and chips. I to je to, imaju li kao neke slastice, nešto? Pa, mislim da ima, ali nisam pretjerano oduševljen sa njihovom kužinom, tako da nisam puno istraživao dalje. Što se tiče pića, tu smo već. imaju jako dobre pive. Dobro. To je sve kraft pivo. Jako puno improviziraju sa tim pivama, to mi se jako puno sviđa. Imaš li neko najdraže škotsko pivo koje baš preporuča svima onako da je... Iz Glasgowa zove se St. Mangos. Dobro, St. Mangos. St. Mangos je pivo koje se radi u Glasgowu. Imaju jako puno viskija i ima Scotch. Tako je, Scotch i ima jedna whisky distillery, znači di se taj whisky prerađuje i taj proces se radi nedaleko od Glasgowa. Je li onda whisky tamo jeftiniji nego recimo u Hrvatskoj? Vjerojatno da. Je. Jako je dostupan. Jedan pint košta... Pint ti je 586 ml. Dobro, to ti je više od pola litre, da. Tako, više od pola litre. Bi došao, znači neko normalno pivo da nije neko bezvezno, otprilike 3 funte do 4 najskuplje na koje sam do sad naišao. Usporedbi funta sa kunama, to je oko 7 nešto više, 8? Ne, 8,80, koliko meni poznato. Dobro, tu negdje, jer tečaj varira. Tako je. Dobro, to pa i nije to skupo, mislim, za toliku količinu, ako je baš dobro pivo. Gledaj, s obzirom da je tamo, to je tamo kultura. Da se poslije posla, ne ide se kući kuvat za obitelj. Nego se popije pint i dođe kući pijem. Ide se u pub, popije se 4, 5, 6 pintova. Ozbiljno. I onda se ide kući. Pa čekaj, znači istina je da Škoti baš piju i da su pijani stalno. Nisu stalno, ali jako puno mogu popiti i to im je nažalost jedina razonoda. Dakle, nema nekih pretjeranih aktivnosti kod mladih ljudi, starih pogotovo. A ovako parkovi, šetnje... Kako ko? Kad smo već kod Škota, zanima me taj škotski naglasak. Mislim, ti kako znaš dobro engleski, naravno imaš dobre šanse u Škotskoj. Ali koliko ti imaš tu dobre šanse? Mislim, je li škotski baš onako razumljiv? Jer ja kad onako oni pričaju baš svojim tim dijalektom, je li to dijalekt jer poseban jezik ne znam, ali onako čudno zvuči, drugačije. Dakle,
ako misliš da znaš engleski, dođeš u Škotsku i jako brzo shvatiš da nemaš pojma. Možda prvi godinu dana jak velikih problema sa razumijevanjem što mi uopće ljudi žele reći, pogotovo na poslu. I treba ljudima neko vrijeme. Naravno ima ljudi koji dođu gore i kliknu odmah, Naravno. momentalno. Ali mene je trebalo nekih godinu dana da pohvatam to sve njihove Fraze. ljudi iz Glasgowa jako puno gutaju slova, jako puno imaju te neke svoje izraze, naglaske. Svaki kvart u Glasgowu ima, znači zapadni dio grada ima svoj centar grada, Da. svoj istočni dio pogotovo. I onda jako se teško razumjeti nekad, ali kad malo izađeš s njima u društvu, popiješ, apsolutno dođete svi na istu razinu. Dobro, ajmo se malo vratiti nekom generaliziranju. Kako bi opisao jednog tipičnog, prosječnog Škota? Ajmo reći. Koji su njegovi afiniteti, imaju li oni neke svoje običaje, kulturu, kako im je kultura, osim što nakon posla idu i popiju 4-5 pintova. Van toga, onako, šta bi rekao? Onako, kako si upoznao. Ovako, znači ne želim povrijediti svoje prijatelje koji će možda ovo gledat, koji su Škoti, koji su mi... Nećemo im reći da si ovo snimao. koji su mi uvijek u srcu i ja ih jako poštujem kao što oni poštuju mene. Ali eto, ajmo generalizirat odmah u glavu. Znači, prosječan Škot nema neke radne navike. Znači, kasni se na posao, normalna stvar. A dobro, to sve dolazi iz odgoja, od kuće. Je li istina da su onako malo hladniji, da nisu onako kao, jeli, mi sa Balkana, odmah te prigrle, imaju taj mentalitet, dijeli, daj svima, plati ovome, plati onom. Istina, dakle, oni vide da si ti tu došao sa dobrim namjerama, da radiš. Znači, ne da budeš na socijali. I samim time, ako se postaviš tako, ako si normalan u glavi, imaš neke vrijednosti koje i ona su prihvaćene u društvu. I što se tiče plaćanja i to kad ste u ekipi, ne znam, vanka, to ne postoji. Znači svak plaća svoje. Da. To je Čak i momak i cura, to mislim da je isto kao Nizozemci. Ja se sjećam, mislim da su me vodili prvi put u pub s posla i ja kao platit ćeš svima. Meni je to normalno, Da. Došao sam u drugu sredinu i ljudi su me prihvatili. Zašto ne? Ja ću pokrenuti prvu turu i svi Svi su te zvali opet kao... I svi gledaju kao šta radiš. Nije im baš bilo jasno. Da. Reci mi, jesi upoznao neke ljude, Hrvate u Glasgowu ili ljude iz bivše XU, jesi se družio s njima i tako? Dakle, upoznao sam možda par ljudi, 4-5 cura. Upoznao sam našeg reprezentativca Bornu Barišića. Dobro, nisam upućena u sport, ali dobro. Muški dio publike će vjerojatno Dobro. Možda par ljudi i to je to. A reci mi, znači nema puno vaših ljudi? Mislim da ima, ali to su ljudi koji su osnovali obitelji, koji su gore već 20 godina. A reci mi neke prodavnice, mjesta gdje možeš kupiti naše balkanske proizvode, je li bilo toga? Ima, baš u Glasgowu. Ima baš u Glasgowu par bugarskih dućana, par ruskih. Aha, i oni prodaju naše proizvode? Da, ima i jedan arapski dućan koji se zove Babylon, tu sam kupio ajvar iz Albanije. Ja znam da isto tako u Nizozemskoj bilo u turskim dućanima. Ajvar, vegeta, ona kesica, podravka, goveđa, juhe i one kocke. To je sve što imaju. Ja sam naša sarajevski mlin brašna. Nevjerovatno. A ima li baš onako da je kao balkanska, da drži neko naš, nisi to naš? Ne. Znam da ima u Londonu, to je ali u Glasgowu nisam naišao. Reci mi, šta ti je najviše falilo iz Hrvatske? A šta ti nije falilo? Vjerojatno neka hrana ti je falila. Falila mi je domaća kužina, znači sve što mi napravimo.
Sve što nađeš na pazaru mi je falilo. Sve, od vode do, ne znam, Drugačija je voda, znači. je kako ne, gore je puno mekša voda, Aha, dobro. ovdje je puno tvrđa. Znači, falilo mi je juhe, na primjer, oni gori ne jedu našu juhu, nego sve to neka krem juha, sve to ugusto. Da. To neko voli, meni to osobno nije neki, Nije to. nije mi to napeto, draže mi je pojesti, ne znam, kokošu juhu, šta se rade kod nas. Fali mi vrime, naravno, sunce, miris mora. Mediteran, miris Mediterana. Fali mi naravno miris Mediterana i ne znam, taj neki životni stil ovdje Usporeniji, vjerojatno. je nekako tako usporeniji, nekako se sve Sutra ćemo. sve se nekako odgađa, Da. šta u neku ruku nije dobra, ali opet fali ta kočnica, ne ponekad. Doduše Škoti su gore, imaju tu našu crtu. Dakle, ako ti nešto treba na poslu, to će se, Bože moj, otegniti Preko sutra. do sudnjega dana. Ali zakonski, kad ti nešto treba, to se odmah rješava. Aha, a što je razlika u vezi Hrvatske? To ovdje nije baš. Apsolutno, dakle, što se tiče plaća, povrata poreza, to sve se na vrijeme. apsolutno, sve je online, sve je dostupno svima, svakome u bilo koje doba dana. I jako su ažurni po tom pitanju. Izvini, što se tiče zdravstva, jel dobro funkcionira isto? Mislim, vjerojatno je skuplje puno nego u Hrvatskoj. Pa iskreno nisam imao neki pretjerani susret sa bolnicama, na kućni broj. Ne, mislim ono generalno plaćanje mjesečno i to. Da, pa postoje privatne klinike koje se plaćaju mjesečno i tu ti je odmah dostupno sve. Da. A ovako ove bolnice, tipa, evo sjećam se kad je njoj bilo nešto sa leđima. Mi smo tu čekali 3 sata da nju uvedu, ja sam morao čekati vanka. To je ta baš bila počela korona. Mislim, 3 sata. Koliko para, toliko muzike, što se kaže. Koliko para, toliko muzike. Popravljanje zubi jako skupo. Bože dragi. Jako skupo i upitne kvalitete. Da. Tako da, privatne klinike, to je možda malo bolje, ovisi na koju kliniku naiđeš. Tako da to je jako pepava tema. Ali je bitna za ljude koji nemaju baš savršeno zdravlje, koji ima neke kronične bolesti, astma. Znači na godišnji na Balkan da se izliječiš, zubar, frizer, sve odreda onda nazad za Škotsku i gdje god. To je to, taj gastarbajterski mentalitet. Zaboli zub, idem doma popraviti. Ali opet to dođe jeftinije, realno. Ako ti platiš tu i kartu i sve, i još odeš malo u svojoj zemlji gdje si rođen, malo se odmoriš, sada se vratiš. Škotska ima mnogo nacionalnosti, vjerojatno si upozna hrpu ljudi, pogotovo preko posla koji si radi ugostiteljstva. Možeš li mi reći, što je svima nama ispričat, možda neku od najzanimljivijih, najosebujnijih osoba koji si upoznao? Pa upoznao sam jednog tipa koji je bivši vojni specijalac. I sad šta je toliko interesantno oko njega? On je, naravno, zdravlje mu nije najbajnije, ima neke bolesti teže. Jednostavno zrači s tom nekom energijom i tako smo ušli u priču, on mene pitao dakle si ja, našao standardna pitanja. Da. I čovjek mi izvuče iskaznicu vojnu da je bio u nekoj paravojsci u Venezueli. Venezuela, Peru, nešto. Bio je tamo u specijalnim... Čovjek je Britanac. Bio je tamo u specijalnim jedinicama. I bio je u britanskim specijalnim jedinicama. I između te dvije epizode je bio, znači, private contractor. Znači, radija je u privatnoj vojsci negdje. I radili su puč. Vojni puč. Znaš šta je to? To ti je kada vojska svrgne vlast, dakle upadne
tamo gdje je Kao neka predsjednik. vrsta revolucije. Tako je, to ti je kad vojska preuzme stvar u svoje ruke i sruši predsjednika, Aha, sruši vojska, vlast, to je dobro. puč. I čovjek je zbog toga nešto osuđen, pa je nešto mislim da je odrabijao nekih 10 godina. Wow. I zabranjen mu je bio ulazak u Veliku Britaniju. Mhm. I ne mogu se sjetiti u to vrijeme kad sam ga upoznao, je li mu još uvijek trajala zabrana, a čovjek je sjedio lagano u odijelu, u sred Glasgowa, pio pivo, bez briga, bez ičega, čovjek sa totalnom ludom prošlošću. Upoznao sam isto jednog tipa koji je Kanađanin, zaboravio sam kako se zove, radi za Netflix. Odlično. Jesi ga pitao besplatnu pretplatu na godinu dana? Pokazao mi svoju iskaznicu, Netflix piše na kartici. Da. Tako da Zanimljivo. To mi je bilo interesantno. Koji su to 5 mjesta, barem 15 mjesta koji bi preporučio svima da posjete kad su u Glasgowu? Osim nekih turističkih klasika koje svi možemo googlati, ti kao jedan lokalac koji si bio, ajmo reći, rezident tamo, možeš li reći koja su to mjesta baš koji bi trebali ili baš zanimljivo? Dakle, što se tiče Glasgowa, broj 1 je Nekropolis. Dobro. To je staro groblje na jednom malom ovako proplanku na istočnom dijelu Glasgowa. Tamo je sniman Batman, ovaj najnoviji sa Robert Pattinsonom, ja mislim. Dobro. Tamo je snimano par scena. To je jedan prekrasan proplanak, tu je staro groblje gdje se mogu vidjeti spomenici, nadgrobne ploče iz 1700 i neke do 1900, ne znam, 6. 7. Znači, stvarno iz prah historije. Da li ima neki baš taj spuki osjećaj onako? Ima. Znači noću dolazi. Ima, pogotovo kad se ovako, kad je ovako pred sumrak. Da. Kraj dana, onda ima taj neki spuki osjećaj. Također jako popularan je noćni život u Glasgowu. Glasgow je broj 1, mislim, nakon Berlina. Baš što se tiče recimo elektronske glazbe ili ovako generalno? Svega. Znači Glasgow što se tiče te kulture, apsolutno broj 1. Dobro. Mislim da je Berlin jači, nisam siguran, potvrdit će ljudi koji su bili u Berlinu. Čak je Glasgow bolje od Londona, jer znam da je u Londonu jaka scena. Je, jako, znači 100 puta bolje od Londona. I mislim da mi nešto šeta iz Glasgowa. Ovo su mali neki mravi. Boga, ja znam što mogu lica. Mali, vidi što su sitni, mali neki mravi. Dobro. Dakle, Nekropolis je broj 1. Broj 2 je cijela ta noćna scena. To je apsolutno preporuka svakome ko dođe da ode za vikend, da isproba noćni život. Samo noćni život. Samo noćni život. I pint možda neki, šalimo se. Treća stvar što bi preporučio je park u podnožju toga, u sklopu tog sveučilišta, Kelvin Grove Park. To je jedan jako lijep park na zapadnom dijelu grada i dosta je popularan. To je ovdje studenti zapadnom dijelu. Tako je, tu je 99% studenta, tako da je taj park ogroman i svaki vikend tamo, naravno kad je sunce, se roštilja, pleše se, sve te stvari. Četvrta stvar koju definitivno ljubitelji piva trebaju posjetiti je pivnica West Brewery koja se nalazi u centru grada. Tu se radi taj St. Mangos pivo. I zadnja stvar koju bi preporučio ljudima je definitivno tvornica viskija. Duše malo udaljeno, dosta udaljeno od centra grada. Bilo koji muzej da posjetiš u Glasgowu, to je super. Glasgow je poznat po tome, znači kultura im je što se tiče muzeja, apsolutno muzeji su jako. A mjesta u Škotskoj generalno, rekao si Edinburgh, zar ne? To većina vjerojatno zna po filmu i knjizi Trainspotting.
Dakle, Edinburgh je jedan od najljepših gradova koje sam ja ikad vidio. Zbog... Jednostavno, si gledala Harry Potter, sve one stare, to se može naći u Edinburghu. Ta arhitektura i taj cijeli... Dakle, u životu nisam više nacionalnih spomenika vidio nego u Edinburghu. Jednostavno prekrasno. Od Holyrood parka, to je jedan proplanak na kojem imaš cijeli Edinburgh na dlanu. Od Portobello plaže, to je velika jedna plaža na zapadnom dijelu. Jednostavno grad je top. To je bila ljubav na prvi pogled. Nakon Splita, apsolutno Edinburgh. Najljepši grad koji se ikad vidio. Obala, dalje, otoci možda? Da, otoci, Isle of Skye, cijeli taj sjeverni arhipelag, Highlands, dakle te škotske visoravni, apsolutno prva liga. To se dosta filmova snimao, zar ne? Jako puno, mislim da se Harry Potter snimao, ono je vlak za Hogwarts na onom mostu. Da, poznati je. Ne znam sad kako se zove, ali to uglavnom u Škotskoj. Ima i jako, što se tiče prirode, apsolutno to. Reci mi, je li istina da se lakše može putovati iz jedne, mislim vjerojatno istina da se lakše može putovati iz Škotske nego iz Hrvatske po svijetu? Naravno. Povezanost je vjerojatno puno bolja što se tiče aerodroma. Tako je. I reci mi koje si ti države recimo sve otišao, putovao, zahvaljujući svom životu u Škotskoj? Bio sam u Londonu, vlakom iz Glasgowa, nekih 4,5 sata. To je skroz fino. Prošli smo kroz sve te gradove, znači prošli smo kroz cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo do Londona. Bio sam u Njemačkoj poslovno, znači hotel u kojem sam radio. Sam poslao na neku obuku u München, tako da sam bio u Münchenu. I to bi bilo to. Dakle, gdje sam putovao iz Glasgowa, ali znam da Glasgow ima direktnu liniju sa Amerikom, konkretno sa New Yorkom i karta dođe nekih 100-tinjak funti, što je ništa. To je ništa za razliku koliko budu cijene iz Hrvatske za Ameriku. Mislim, to se ne može uspoređivati. Definitivno. Splita za New York ili Zagreb, New York dođe, ne znam, par tisuća kuna. Je. Imaju li Škoti neki običaj, neku tradiciju? Imaju. Nema zabave od proslave rođendana, vjenčanja, svega, bilo čega velikog, a da se ne pusti pjesma Flower of Scotland. To je himna ili? Ne, to je neka pjesma, neka budnica njihova. Znači svaki, bilo što od rođendana, vjenčanja, bilo kakvo druženje, pušta se ta pjesma. A kilt? Kilt nije suknja, da, on se uvride kad im kažeš da je kilt suknja. Tako je, oni jako su osjetljivi što se tiče tog kilta i te njihove nošnje. A odakle to zapravo potječe? Dakle, ako smo svi gledali Hrabro srce, dobro, koja je bila njihova uniforma, u čemu su zapravo oni svakodnevno boravili, to je njima bila odjeća za nositi svakodnevno. Da, kao hlače danas. Tako je. Uglavnom, ispod kilta se po tradiciji ne smije nositi ništa. Jesi znači nosio nekad kilt? Nikad. Zašto? Zato što su ti kiltovi, kako se kaže. Dobro. Te suknice. Nemoj, neko će se slušat koji To Škotske. je jako skupo za kupit. Dobro. To je baš kao neka narodna nošnja. Tako je, to je jako skupo. I to se nasljeđuje u obitelji. Aha. Dakle, otac svome sinu da njegov kilt koji je nosio. I onda se to tako prenosi se. Obično jedan kilt je u obitelji. A kad ih nose? Pa nosi ih kad su velike prigode, vjenčanja. Ne svaki dan, onako idu Ne. do trgovine kupit kruh. Nisu. Nose ih, na primjer, na velikim utakmicama,
Aha, dobro. reprezentacije, ragbija, vjenčanja, proslave mature, proslave diplome, na bilo kakvim velikim događanjima uvijek su kiltovi. To je kao neki, ja mogu reći, nešto najsvećanije što možeš obući Da. uopće je kilt. Isto tako, postoje uz kilt i čizmice koje se nose. Postoje gornji dio, prstuk i donji dio, te neke sandale, papučice, čizme, ne znam. Dobro. I uglavnom, po starim običajima, sad to više ne postoji, po starim običajima, tamo gdje ide čarapa, bude uglavljen nož. Znači futrolica gdje stoji nož, pravi ono nož, Mesarski. mesarski, ono veliki nož, Dobro. ali je s vremenom ljudi su odlučili da se taj nož više ne nosi. Zbog sigurnosnih razloga. Tako je, zbog sigurnosnih razloga i znaš kako je to kad se nose kiltovi na tim slavljima, to se popije i onda ne treba im puno da krenu vaditi svašta što se ne treba vaditi.